Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Da ki hajar ngut kinong shat kire sembenta ha ka shat suk mensim bala penlong da ka seng khasi marbisu ka bala kudno ha ka sngi ublai ka pratari ku bana jemmang arajar arfu ar ha ka bala sakhilang do MP jong ka Raja Sabha u Profesor Rakesh Sinha u bala long kum kongsan harengkat ka jing sakhilang jong Menteri Ketenat Arts and Culture ka Sarkar Jilla u ba Sanbor Shulai u MLA jong ka Maplang constituency u ba Eugene Son Lingdo bat kiwei Habakren kumu kongsan hagani lempung syat u Profesor Sinha ulaong baun sopun sngo shika Ministry of Culture jong ka Sarkar India ban penlong ye gini ke jing syat ha Delhi bat ongru bakum gini ke jing penne pensa ye ka riti ka dostor ka Sarkar ka deban ai jing era pisah Katkum gajing pentip jong ki bor penyat ki don hado ar hajar shispa sapu kendai ngut ki nong syat ki balai sim benta hagini ke lempung syat menta usnem ar hajar arpu ar
Sengsi barbisu la seng haka arpo terik bunai Februari rempang kat kendai spa arpo. But Presiden badi kong jong kaseng idei ma sing kurba. But Secretary badi kong do idei ma kissing sun. Sa kaseng kasi barbisu kaya yung momer machispa hadu bani kapor ke pemerintah. But ngabat yang dikakam Presiden Islam arjar kanyo hadu kata mencua akor bakaseng kasih marbisu batseng mencua ni kadot kesyat sinong namarba mencua bedon akan dikesinong kidang dei bet bedon akan yang terai jadi maka jingwan le shop jong umsah mo na siliang duriau umta ki rirong ba kilong shwa jongi kila sodai kan hadin kejinga penbet bat kaseng kasi kimi kila seng yang ni kaseng kasi jongi hang ni marbisu haka kata tarik pangalabatai mene kabangoong ba arpo tarik bunai ba ar kat kandai spa ang ni asinong jongi gidon kemak sensus ba ngile au ni usnam ar hajar artuai gidon kembahan rius pa yeng badai tangkiniam terai kata akan tup ya marbisu mausmai marbisu saulat marbisu umle marbisu prengshnong bat ani prengshnong ru kadon hadu laishnong bat antai prengshnong ru gidon sibun ma kriuseng kibra kibabat ya kan yang khasi bat antai po trau kani ka trau le kani ka bangin mentale kilanang bun bat hakani ka ngila penbet ba mari dep kani ka syat le ngin sengno saka kuing trak seng antai ngin perkhano nakaliang jonga kapan maaf swa na ki pararuseng baro namar kaseng kasi marbisu kam simpoi perkat ba kinong syat kinpoi hado arajar sispa lai puingun kat ba ya kiniki kijingai song ba bang perkre kibangi sina hado isimpor hado kapanai pendem ya kiniki kitiar bagi ai ba kini kitiar kibangi sina ro kila syok nor ba tekta di perkre sakat plasma tali Henry kinong syat ba kidan arajar sispa lai puingun sa ngapan ma penginong syat ba sibetang tasgi bakin soba ban pai kiteng joki syanga Presiden bat Secretary jong kaseng kasi marbisu bat penpoi ya kitu kiteng joki kibawan syat kani kasi kibak myo ini jingai soba ang ni kibapu ni kidai nasoyong sarkel tersat sarkel namlim nang ni mo ngap mo klang mau kotep
tersa ke Thai North Ram citi ke Circle North Ram kiba na po sen kimiru kia bun mulai kia bun katrai lalong bat east bat west adu citi syawar kong tong kia dan kiba wat cimentam tasgi nga ke Presiden Joko Seng Marbisu na kentung pami pigi para ruseng kiba bat kiba kso ela ke jong ka tenrai namar kejat penriu kabadon dia keniam kabadon dia keriti ke dostur kedai kejat penriu ke baim dan kejat penriu ke balatuno ya ke identity dan dia kata ke culture ke bom tipsu ya culture lejong kedai kejat penriu ke bayam kita sorong ban pawang ni api ba bagi kipapat kipakso ya la kejong ke tenrai ya kejong keniam terai kedai kita kibangi ong kiksiu paka jong nyotren ini sedang ingin menuju para barang Kaniai Gadai cultural program Ite Nattam. This is one of the best cultural programs I have seen in my life. This represents the core value and community life and cultural utility of the Singh Khasi community. And I think the tradition which is alive in that very small children to the eldest people all together participate in the program. Someone actively participating, others are witnessing the program. I think this is truly representing the India's culture, and I think this program must go to other parts of the country. The people from North India, South India, Western India must know, see the Singh Khasis, this culture program which includes dance, music and community representation of the culture. I am really privileged that I have been invited as the chief guest by Singh Khasi Marbishu at the 100th centenary year program, and definitely I will take this program to the culture ministry. I will write to the culture ministry and culture minister and even the prime minister and also raise this issue in the parliament that Marbishu's this culture program that includes music, dance and other things should be acknowledged, should be encouraged, and also should be given financial help so that the new generation should be encouraged in that program. And I would also request this culture program should be exhibited in New Delhi and other parts of the country. Hey!